chibai ule wen hi November ni kuwa sang ni le somni pakhat thole ni nia phunei nalak nuwa dan bo chia thil ti fin fiana makta doi chu UN in adong to Myanmar rama sipain thonei na alak nuwa civil mi ta chunga dan bo chian na le ruam hana nei thlapa thil sual ti te mu thai ani thu UN nuaya Myanmar ram en thlatupol IIMM in asoi thu AP News a tarlan ani IIMM Independent Investigative Mechanism for Myanmar Polin thonei na ponglak February ni khatatangin Myanmar ram chung mi pui chunga dan bo chia thil sual ti na sang fin fiana khol khom to makta doi khatle chan ve vel om to chung zinga international dan bo chiana ta chu thunei tu ten mo phon an la khun ala om don thu IIMM laminan soya IIMM lam tarlan dan chuan sipain thunei nan lak nu cholkar ruk chungin mo anu loka tharum thona mangin kongzo ta chu sipairal thomkeng polten tukdol an tumdana mu thaya chuti rualin military council chuan opposition party mi le sa te helwa kartele journalist ta chu dan lovin an manzuya IIMM Polin finfiana donzinga video thalak office lama indom na le social media lama thedar te nia chung finfiana chisang sanga tangin tuten nge thil sual ti chu highland thayani ang tin IIMM ho tu Nicholas Komjena na soichua thu AP News in atar lang ani thunena ponglak tu sipai chu EU Norway le Sweden ten demna thu chua EU European Union Norway le Sweden ramten Myanmar rama in thanpui nei nu hnungber kum khatlena den chanin November ni riat khan President U Wen Min State Councillor Do Aung San Suu Kyi le political prisoner zongjong chuawek tur le Myanmar sipai hruai tu ten mipui du dan za zom tur le tharum thona ti tom ngal turan phut thu chuan siama European Union chuan Myanmar sipai ten dan bo chian thil ti da chu kandem takzeta mipui tenen ang khatin democracy du thanna kongan din tlat thu an sei chuaka tin secondary jan le magweri jan lam Myanmar ram leili le Myanmar ram mar thlang lama sipai force in dabel zel na chuan abi kin chin state chunga tharum thona arun sang chhozel chu a hlo thon omin European Union tan Myanmar sipai ten chin state mi puita chungan thil ti dan te chu kandem takzetani ti in antar lang ani chu tiang bokin Norway Foreign Minister Anniken Huitfeldt chuan Myanmar sipai hruai tu ten mi pui du dan chuan za sakin an zom turani mi puite chungan sual rong bol chu an top san ngal bok turani democracy right chu tungding le in tang zong pon chhuwa zalen vek turani tina soi US Ambassador Hluin Myanmar atlo chu soisela hlo hle thunei na tu senior general min aw hlayanen inbiak na hlok thlak tak COVID-19 chungchang mi pui chom dol na pek chungchang ta chu sipai hruai tu dang tenen po inbiak na nei ani thu Bill Richardson US Ambassador Hlui chuan asoya marse Mr Richardson a Myanmar ram chung jin report chuan military council chu official sarkar anga ngai theina le human right lama tangin engma hlokna omlo thu human right pol le activist ten soin an soi sel zuiti New York Times chamchin bu chuan atar lang ani Richardson a chuan sipai thunei nan la ka wangin mi pui makta doi somnga panga ominan tuar vakang ti chu karing lo ma se thunei na lak nuwa thina torna theng renga chu tu emoin an tan puyang ti ro chu karing tlata tuna kan kalsan po hi mi pui tan pui turakal zo kan ni tina soya sipai ho tu ten hena angin ama NGO pola lo thok to pakhat man chu general min ang hlean achu asak thu asoya ma se US journalist tang mek deni fenster tela tang te chuwa zalen turle Do Aung San Suu Kyi nena in mu theina lam hoi ngen na siam lo thu asoi bokani Britain Foreign Secretary Southeast Asia Zinkonga Myanmar chungchang soitelani don Britain Foreign Secretary Liz Truss chuan Southeast Asia tlo kualin solkar khatzet chu ram sang athlok lu dona chunga thu soi turzinga Myanmar lam chanchin isua tel tur thu riatani Liz Truss chuan tol chung sum donna le himna kong en lai china thuk jok nei nan Asia chimchakram then khatlo tum thu le Malaysia chu Sunday nia kaltur thu asoya chuba ka Thailand le Indonesia ramte tlo bokanga Europe to khomin ramdang tene na in lai china thajok siama bei seimeka ani chuan kei chunakin kahmalam huna masona thlentir tu din huna Britain chu omtir ka duwa kumsang ni le somnga le anulama kan partner tur chu tutenge ni don ti lawin ngai to hlom se ka duwa Southeast Asia hi khovel sum dona khol
engine poimo tak alaron ni dona wangin kei chuan Britain hi chumi pat bung sang ni tir ka duwa helai ram hason na le apoi mona lan chuatir turin kaini ne na insum don na le ven him na lama tho ho na te chu kan ti chhozel anga ni ti in thu chua pakhata asoi ani CDF matupi in tun hnaya sipei somparuka phluma sompali layan hliam thu thu chuan siam Chin State matupi atanga paledwa lamakal Military Council sipei de chu November ni thumatanga ninga chung khan CDF matupi polian kapa firfiak sipei somparuk thi in sompali velan hliam bok thu CDF matupi lamin thu chuan siam ani firfiak Military Council sipei de chu matupi le paledwa konga tuisit khuwa olanpi khuwa kala khuwa walante khuwa lesin khuwa thuete khuwa le bankeng khu an luta mi pui thil nei te ruin ran vulte po tha sakin an aya zena school ten ti chiat ba ka silai lian le te an me pona sata wangin poisoi lo mi pui sang khale zaria somnga chu sahimna zongin ram hnoilaman tlan siat thu tarlan ani mindat le matupi mel som pakwana a CDF mindatin firfiak sipai som ka blumin teng pakhatan ti chiat sak mindat matupi mel som pakwa vela November ni ria chonudar khatnulam khan Military Council sipai firfiak tele CDF mindat te inkara inkana chuakin sipai lama mi som chuang thi in teng pakhat po anti chiat vek thu le CDF mindat lama tuma in hliaman omlo thu CDF mindat thupuang tu kuyo mana hne atanga hria tani matupi atanga November ni hniaron chuak teng pani le sipai motor somsari panga te chu mindat le matupi kong pui inkara CDF mindat polten vai enga mazat loka pin anbaya chutianga CDF mindat lamin November ni hniatanga niria thlenga anbaina chuan Military Council sipai somsari velan ka hlum thu CDF mindat ni tina indona record an tarlan thin atangin a hriat thai ani kale tanga chin hil lamkal sipai te chu hubama bayan ni kalimyo tanga chin hil lamakal sipai motor te chu November ni ria chomalamdar somvel khan taingen le khianjing inkara PDF Zolen le CDF Siyin KKG battalion ni tangrol polten bominan lo baya sian nana sa taka thlen rualin thi le hliam omzat kim changtak tarlan le ani tur thu PDF Zolen lamin thu chuan siama chu thil thlang wang chuan Military Council sipaiten silai omzenei lawan tongpong ka thina wangin mi puite vai wana konga film khur turin PDF Zolen chuan hriatian a chua bokani Sagan region palele kanggo kongpuya kekal sipaite bom somthum panga puaka sipai somthum palien thi Sagan region palele kanggo kongpuya wambe jeng khobula kekal sipaite chu bom somthum panga manga bayan nia sipai somthum pali thi in somthum chuangan hliam thu People Revolution Army PRA lama thupuang tu ina soya November ni ria chomadar somle achan vevel khan Sagan region pale township kongpuya wambe jeng khochak lama firfiak sipai somria chuang ke inan inzuya PRA battalion le pale PDF headquarters le jokar port tangrol ten bom hlom somthum panga manginan lo baya sipai somthum pali thi in somthum chuangan hliam thu PRA lama thupuang tu ina soi ani tundin mun thlengin chung tangrol pol pathum lama tuma inhliam le thi anom thu hriat anelo mungyo khopui irrigation officer sipai unkulte urban guerrilla poli tenan karon mungyo khopui siamya wari veng Irrigation Department Officer Inkul Military Council sipai te chu mungyo urban guerrilla poli inan bai thu PDF South mungyo polami pakhatina soya November ni ria chomadar somvel khan PDF South mungyo Heroes Group mungyo UG Group le mungyo Night King 10 sipai te chun karona silai mai ba ka boman bai boka wangin firfiak sipai palian thi thu le urban guerrilla lama pakhata hliam thu hriatani PDF South mungyo abi pakhat chuan kan bavam puwa kan ka zui vak nuwa sipai lamin anon tongpong ka ve vaka private high school bula civil mi pakhatan ka phuni tina soi bom ti puak turin mungyo UG group in mo phurnan la a mungyo Night King lamin boruak en tharengin atulna atan puina lo pe vezel ti hria tani mungyo township popin khuwa chu sipai ten lu chilin kumsomni parian mi maichian ka phlum Sagan region mungyo township mungyo kongchung motor kong puibula popin khuwa chu November ni sari zan khan firfiak sipai ten lu chilin kumsomni parian mi ma mia nueli chu an ka hlum thu twal chung chanchin ziana RNA in atar lang ani twal chung mi pakhat chuan
kong zo roi tu pakhatan zonga chutia an zong lai chu ma mi anueli in mu in a hlowa wangin atlan chia chu chun kap zui ngala a om a fu in a thi arwang chun langal deya atu kanon thon le ni tina soi an ka hlum tak ma mi anueli ruang chu November ni riat lam khan an khuwa vuin an thaliam thei ram ti sia tani molameng khuwa maungan venga sipai bang to pakhat ka hlumani molameng khuwa maungan veng om sipai sergeant lui bang to uteng thun u chu November ni riat jing lamdari le chan vevel khan silaya voithum ka ni thu mon state spring revolution mi puiveng him to pol MPDF V member pakhatina soya ani chuan sergeant lui pakhatania veng chunga achang au chuakin mi ari krap thina kongzon omin ani chu civil dress in thuamin midangte report thina voithuman ka pa athin zon chia voi khatan ka phonin an soi a furwalin atlungala chumi hnula ka sipai ho anon thlenga an phurta ani an kara mun chu maungan ta chu man dor bula ni tina soi tol chumi pakhat chuan khopui hnuailama kongzo ten kaltumin mi pui school no pangte biruk na mun chu police te shila tuna chuan state sarkar nen thokhovin CCTV vua turin man lameka kongzo rhoi tu te po police te nen tangkopin an lo man to bokani tina soi uteng thun u chu PDF te bawa sipai te nen tangtlang mi puite har sana thlen tir tu le sipai banga ni angin sipai thu nei tu te du dan angom tum zela ni angin sol hadam tira ni thu ama ka phlum te pol ten thu chu siamin an tar lang ani Phekhong township la tu khothar bula sipai le karen ni tang rual polte ni chung in kapin sipai ten la tu khuan hal chia sen state le kaya state ramri Phekhong township la tu khothar bula fir fiak sipai polin operation an nei zela wangin November ni le aniriat khan karen ni tang rual pol nen anin kana satle thu karen ni National Defence Force KNDF lamin thu chuan siama la tu khothar bula November ni riat chomada som pakhat vela tang khan fir fiak sipai le karen ni tang rual pol in kara in kana na sa takina chuaka sipai lamin la tu khuan hal saka wangin khomi zongjong deuh tho chu antlan chuak vek ni in kheten media ina soya November ni riat in kana chuan fir fiak sipai lama thian omnual rin ni ma se aza chi asiat thei ala nilawa KNDF lama ero thi om lovin liam te nau tok then khat chian om thu ria tani Mandalaya dalan nia riat lemziak thiam pakhat ka hlum ani Mandalay Maha Omi Township Sengpan venga Military Council report petu nia riat in zalal lemziak thiam artist thun thuna chu November ni riat jing lam khan silaya ka hlum ani thu tual chung mi tenan soi Zingkar khan silai puak ri kan sia an ka tak chu dalan hol tak sipai thlop tu ani tuna chuan an mi le sa te chunga thil thleng oma wangin sainpan kong tluanin sipai ten security an keng khau hlea checking an nei ti in tual chumi pakhat poina soya he in kana chungchang hi GZP Mandalay le Myanmar Justice Force tang kopten an thil ti ani thu le silaya voilian ka thu GZP Mandalay ten thu chuan siama mi puiten Military Council sipai te nena in hnim hnai lo turin an chabok Myanmar ram chunga thunin alak February ni khatatanga October ni som thleng khan dalan nia riat an tha te hi mi zali somsari paruk omin liam tor po mi zathum somni pathuman om to ni in Military Council lamin thu chuan siama hemin hulam thil thleng ron tar lang lo chutiang bokin Sakai region Tanze township town yuasi khoop teyak kongkhu a Military Council report petu nia riat kochit puale ma mu lweni tenu pa chu November ni sari zandar sari khan than ni ti sia tani Rampuma min ang hlaya kai suai fir fiak sipai zale sobanthia Sakai region a helicopterin sipai in da belzel kata township le Kolin township a nasataka in kana chuakin kata township a sipai captain telin sipai somnian thi November ni riat chomadar somvel khan Sakai region chuan chunglam kata district kata township muta le khubula KIA le PDF in koptele fir fiak Military Council sipai te tum hnian in kapa chu in kana chuan Military Council lama captain pakhat telin somni chuang an thi thu tual chung local news ten an soi nimin tlai dar nga vel khan Kolin khothlang lam au kan luibula Kolin PDF le fir fiak Military Council sipai ten in kapa ma se chanchin kim changshia talani lo Chin state a kalimyo tanga Chin Hill lampan sipai motor te chu November ni riat chomadar somvel khan PDF Zolen le CDMC in KKG battalion ni na tang kopten bominan lo baya
bompu kina ti set om nual thu riatani Chinstead mindar le matupi inkar Melbourne sompakwana vela nimin chonudar khannu khan firfiak sipai tele minda CDF te inkara inkana chuakin military council sipai som chuang an thia teng pakhata chiat bok thu CDF thupong tu koyong mana hne na tanga riatani Chinstead matupi atanga paletwa lampan military council sipai te chu November ni thoma tanga ninga chungin CDF matupi ten lo bayin military council sipai som parukan thia sompali in hliam na takan tur thu CDF matupi ten thu chuan siam pale township sipai somthum pali thi in somthum chuang in hliam an tur Sakai region pale township pale le Kango inkara Wambe Cheng Khobula Kekal military council sipai te chu landmine somthum panga bayan nia military council sipai somthum pali thi in somthum chuang in hliam an tur thu People Revolution Army PRA thupong tu hne na tanga sia tani asoidan chuan vain November ni riat chomadar somle chan vevel khan Sakai region pale township pale le Kango inkar kong pui om Wambe Cheng khochak lama sipai force somriat vel ke kalte chu PRF le pale PDF headquarters le jokar pol tang kopten landmine somthum panga in kan lo baya military council sipai somthum pali thi in somthum chuang in hliam an tur tina soi Sakai region mungyua khopuya military council te in kulna irrigation office chu nimin chomadar som khan PDF Polli PDF South mungyua Heroes Group mungyua UG Group le mungyua Night King tang kopten an baya military council sipai pali luwa ka fu in an thi thu tual chung mi tele tual chung ve ham tu pol te soi la chongin mungyua local news RNA tenan soi Magwe region Kango township nimin November ni ria thim hlimdar ukla chan vevel khan Kango le kale inkar kong hung khata military council sipai motor somthum pani inzui amhalama tlante chu yo eagle team member sompanga ten tumi silai le ulbun silai nan lo beya military council sipai pariat thi in yo eagle team te himdam takan tolson thai thu sia tani chonhulama po Kango khopui bulloka military council sipai motor inzui chu landmine na bai ni in sipai pangan thia pasari velan hliam thu le PDF Kanko lam himdam takan tolson thai thu PDF Kanko ten thu chuan sia mani Kachin State KNU Brigade Control Area pangachunga inkana military council sipai som pathuman thi thu KNU ten thu chuan siam Muto District Brigade 5 to control area chunga nitin inkana thenga November nili le ninga khan Buto township inkana tumnga chuakin Duelo township inkana tum ruka thenga ninhi chungin inkana tum som pakhat thlengin firfiak sipai pariat an thia som pasari in hliaman tur thu an soibok chutiang bokin November ni rukhan Buto township inkana tum hni thlengin Luto township inkana tum khata thenga November ni sari po khan inkana tum khat thlengin ninhi chungin inkana tum li thlenga firfiak sipai lama mi pangan thi November ni li atanga ni sari inkara inkana tum som panga thlengin military council lama mi som pathuman thia KNU te control area lut firfiak sipai te na inkana KNU lama thi le hliam tuman omlo thu ria tani November ni sari po khan rampum huapin military council sipai za somni panian thia chungte chu Sakai region Kolin township sipai captain telin mi somngan thia Chinstead Mindat township somni vel thi in Sakai region Pale township sompariat vel an thibok Sakai region Yinma pin township sipai panga thi in Sakai region Chunhla township sipai pangan thibok Sakai region Kango township military council sipai soman thia Tanin Tai region Thawe district Tayachang township sipai pahnian thibok Magwe region Chauthu township sipai som ayatlem lawan thia Rengun Mingladon township sipai pathuman thia Chinstead Tadim township sipai pahnian thibok sipai le police mi puilama tlan lut thakhat chungin zathum chuangan National Unity Government NUG in mani in venna na bai le thun di de ya pon nuwa police le sipai mi puilama ming pelut mi zani chuang anam to thu NUG nuaya Ministry of Defense in thu chua siamani baile na tura thu pon chua September ni sari atangin mi puilama tlan lut tura bepop sipai le police te chu ani telen tamzel ni in Ministry of Defense lam chuan an soiboka October ni ria tatanga November ni sari thleng khan mi puilama tlan lut le bepop sipai zale somnga panga le police zale somruk pakhat obin
an vain zathum som paruk velan ni thu ria tani hei hi mi puilam hruai tu te ron be pop thei zat chau an la nia mun him lam le mi puilam atang list dik takero soi thela ni lo thunei na la tu military council sipai tele police department lama tangin nitin chanchin poimo pethin tu te chunga NUG nuaya Ministry of Defence Department chuan lom thu a soi ngal bokani ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theite chu nia ngai thatu ten zawai chunga lom thu kan soye